utot mabaho. Hindi, may iba walang amoy. Bakit sa'yo? Nagreklamo ba ako? Napakabaho ng utot mo, may imbornal. Nagreklamo ba ako? Eh, hindi lang importanal, kaya ganun kabaho yung utot mo. Paano amoy? Basta, hindi ko nga maintindihan eh. Tay utut na makay gaput panagsina kas may sanga agasawa jak maituran bangsit na nalang ko natiritil tuy agung ko di imuto di bakit ko kasla nagsitnget lubong ko. What should I do, Rafi Tulfo? Solusyon ang parikot ko. Isin ako ni bakit ko sakbay mabugsat ang esko. Maasika awan bang laban kukin ka tautut mo nagpayduma kasla bomba atomika. What should I do, Rafi Tulfo? Hustisya laeng kidaw ko mataya ko na walaban ko jay deadly weapon ni bakit ko. Maasika awan pang laban kukin ka tautut mo nagpayduma arig na tangke di gyera arig na tangki di gyera tautut mo nagpayduma. Adda nasalaw ko aperni ti uyaw na bakit ti rupa na ken rib pa'y tingipan na uyaw nga talaga ngem di na amo ti bagbagina at igtug ti subsub na nangisip pa'y ti gugot na reyna ti filingera awag da dayta kanya na napuskol ti make up na kasla kapuskol met ti rupa na narigat nga urnosen taadunay tilig kaong na numagnay kini na sakang met nga rod na lawa di kayang na uyawak met idi kunak ngem na uyaw pa'y laisuna mauyaw na tuy agong ko ngem dulpak met jay agong na lipat lang nga ruden akin nga to pa'y ti abot na idanak ko nuwag tudo taamangan makasinglot isuna.
pa'y tingipan na. Nauyaw nga talaga, nyan di na amo ti bagbagina. At itog ti subsub na, nangisip ba'y ti gugot na. Reyna ti feelingera, awag da day pa kanya na. Nabuskol ti make up na, kasla ka buskol met ti rupa na. Narigat nga ornosan, taaduunay tilig kaong na. Numagnay kini-kini na, sa met nga rin nalawati kayang na. Nauyawak met iti ko na, ngem na uy-uyaw bayla isuna. Mauyaw na to'y agong ko, ngem dulpak met jay agong na. Lipap lang nga ruden, akin nga tupay di abot na. Itanag ko nuwag tudo, taamangan makasinglot isuna. Kasta tilangan na, tay babae nga permiti uyaw na. Tsaka! Nagmayat tapagin imagina, tay pungan na pagsad sa dagan. Aglalon malagip mo tay kursunada, paturay mo nga maburburay raya. Ay nagmayat pag-imaginan, tay pungan no sumuta aarman. Angut-angutem sa dagsadagan, pirit-piritem labus-labusan. Ay nagmayat kawil-kawilen, bisong-bisongem kagat-kagatem. Intun tarik nam ketag mamayaten, ay paglebang mapaggegeretanen. Ay nagmayat pag-imaginan, tay pungan no sumrota aarman. Angut-angutem sa dagsadagan, pirit-piritem labus-labusan. Ay nagmayat kawil-kawilen, bisong-bisongem kagat-kagaten. Intun tarik nam ketag mamayaten, ay paglebang mapaggegeretanen. Ay tanaganas, pudno anaganas, ay tanagimas, pudno anagimas, di agimagine. Uray pungan laeng, ar-ari kapem, pirit-piritem. Itatak mo, day tapungan mo, itatak mo, ipababaken, ipangato. Itatak mo, isikiken, ipasao. Tapnon marnekat, panag-imagine mo. Paturay mo, inggan at di mapit-pit. Paturay mo, inggan at di mapes-pes. Day supot, day suntod, di pagpunasam. Taling at mo numalpas ta inubram. Ay tanaganas, pudno anaganas. Ay tanagimas, pudno anagimas, di agimagine. Uray pungan laeng, ar-ari kapem, pirit-piritem. O pungan takil ka akatulungan, anang ep-ep iliw buken aarman. Alamay ang suputan ka abalbaliwan, nagmayat ka unay apagtatakan. Itaktak mo, day tapungan mo, itaktak mo, ipababaken, ipangato. Itaktak mo, isikikan, ipasango. Tapnon marnekat, panag-imagine mo. O pungan nagmayat ka apag-imaginan, o pungan nagmayat ka apagtatakan. Adut akong kuna, lagtudo mas klasek tilapia. At dana katungiib, at dana kanganga. Iko na nitatangko ti kaimasan na tilapia. Daytay sumirsirip at kuti-kutit, dawat-dawat na. At
Dapay, akun ko na naimas kantok mem mapinalkang Nemti ko na net ni tatang Kapot kahimasan Uray di mun bugbugwan Kitso-kitso-kitem lang Anyan anagi Mas anyan anak sa itiramanan Nagmayat tagmol Nagmayat tagmol Nagmayat tagmol Mol iti baseball Hindi mo kayat ti agam Hindi mo kayat ti agam Hindi mo kayat ti agam Mal iti tabako Nagi mastio Nagi mastio Nagi mastio Be iti bantay Aglalon nalo Aglalon nalo Aglalon nalo Nalolo na pokpokray Only in the Philippines Nga atot may parit ti agsagit Ken mga ngiti na bangsit Kaadwan na kan anabangsit Na imas ken very sweet Kumugtar ti mas nasab sa pulet tiraman na Intaman agyo Intaman agyo Ken intaman agyo liti kayo Taadda pagjor Taadda pagjor Taadda pagjor Jor patitlog ti boos Nagi mastio Nagi mastio Nagi mastio Be iti bantay Aglalon nalo Aglalon nalo Aglalon nalo Nalolo na pokpokray HBO Records and Oliver Production. Atut apun kuna Nagtudumat klaseng tilapia Adda nakatungiib Adda nakanganga Di ko na nitatangko Ti kaimasan at tilapia Daytay sumirsirit At kuti-kutit Dawat-dawat na Daytay sumirsirit At kuti-kutit Dawat-dawat na Ni baget inisulti aga na Ay eksangsan ken agrong rungaa Pasaray iwadag na Pasaray kuktaran na Iikis na nirinantun kaya Ilangan baget inisulti aga na Kaslabat to batog nga nakaukaka Tunggal no agintek Umutot pinabangsit Sabayan at agis buwi tingget ang set Hindi tanaganaken Ni takit ko Ayan sa Valentina imas sa kaldo Lupo kada piso Inan na asul solo Kasla agalon ko na reklatilo ko Anay ako punana Litsim lakay litsim di pukpukaw na Jakton kayate di ungtungaw na Kasla maset up kanjay patong na Daytan bigla hirana Nagpatangken kinagat na daytoy iba Pinaayata sa bagsakaanan na Limwardi ubingaw ang tantagarina May sangal daw na paila di balita Kumit makit matman di matmatanan
Kasla kayat na di at si Pungkwan, nalipatan at sakit pa naganap na. Anya ka din tayakin ko ko na, jakun kayaten di pupugtaw na. Isu dagayam tinakinsat aran na, isu dat mami may round to pa, isu dat mami may round to pa, isu dat mami may round to pa. Kastat pa naganak mi bakat ko long time ago, ladies and gentlemen. Anyat alsanday tarupam, apay kastoy nagmanagan. Problema di mamenga, kas mandi ang patingga. Di kapulos mangdwa-dwa, sakit na ke mapugaw da. Problema bueno ba na, problema at katulad ka. Pimanaw ni asawam, ni kumpadre ina sinurutan. Apay isut ing kapag barbardekan, ang pangkisen panagkitam. Sana dosena nga anak iyo, awan ka din ikpakan mo. Apay adi ka at trabaho, tapnon ada pagbiag mo. Abring kanukabsat ko, parang kitang iwaras mo. Parang duwa-dwa, ipugaw mo. Parang balbaliw, iwardas mo. Nuwan yaman, di problemang ngain ka pang parikutan. Di sumbat, kuday ta, ket at damit laken ka. HBO Records and Oliver Production. Agsusukot nga ut-utang, isugat ing kapag lem-lemengan. Apay di mo isardeng dayta, parang pustam di ta sugalan. Agasamon tasubsub mo, at dinurap di kayong mo. Daytat na ganap mo, tanabi tapken chismoso. Naskit day tabatirang
limas na. Pitarong nga talaga pangpaatito kitibiyang. Pitarong nga talaga nagpay dumat limas na. Ay talimasagen kada tayo, di agutang abisyo. Saan metket di ngay su ang amin, ngem kaaduan na di masintir ko. Utang mo, utang na ken ka, ay tanalipatan na. Utang mo, utang na agsasanga, ay awanan bayad na. Saan met adakis no umutang ka, ulakit di kumaagbayad ka. Tanusi ka tay di da mapautangan, sikan tupay laeng ti adakuranan. Utang mo, utang na ken ka, ay tanalipatan na. Utang mo, utang na agsasanga, ay awanan bayan na. Ay tanakadun di mapalpaliw ko. Umutang ti aduuray patuwan na, bayadan na kanulata. Ket intul no singiremon isuna, nagmisuuten ti rupa na. Lalo tay karubang asin mo gaba, no singiremon ket makipiningat da. Utang mo, utang na ken ka, ay tanalipatan na. Utang mo, utang na agsasanga, ay awanan bayan na. Ay tanakadun ti mapalpaliw ko. Umutang ti aduuray patuwan na, bayadan na kanulata. Kenda kayo met nga papaputang, di yu kumakungundawayan. Na imbes makatulong ka, saan talalalo ang mangiralan ka. Utang mo, utang na ken ka, ay tanalipatan na. Utang mo, utang na agsasanga, ay awanan bayan na. Numutang ka kuma, siguraduhin magbayad ka. Napadas mo ka din, nagpilaw itikipin. Napadas mo ka din, nagsida itikipin. Kipiti bakara, napula lumabaga. Kipiti sunsuna, napula nataba. Kipiti to'y lawag, sumakit nga umabgad. Nasakit nga umipit, na et inget sakit. Wow! Kipi! Lagi mas tikipi at lalon na pula. Lagi mas tikipi at lalon na taba. Lagi mas tikipi ay di makauma. Kipi-kipi-kipi na imas at talaga. Kipi-ti karayan ay agkar-karayam. Kipi-ti baybay ay agkat-katay. Kipi-ti bantay na ingar launay. Kipit nueva era na buntog launay. HBO Records and Ongoing Production. Kipi ijay batak, tertermi alag ngisit. Kipit sa Nicolas, nasupet mga bahay blood. Kipi ijay bintar, tadakyal ana ingar. Kipi ijay
ijay sarat, di pait na makapakatay. Kipi ijay pitig, naangot ana alser, abukirad no lutwem na imas, akilawen. Wow! Kipi, kipi ti karasi na atap na kuti, kipi ti dingras na tiwing na imas, kipi ti badok, tukot ken na dorsok, kipi ti pagudpod, buokan ana ang dod, kipi ijay bangki, angot nakit na bangi, kipi ti pasukin medyo pangang ang titen, kipi ijay burgos, ay daagat lumot, kipi ijay paway dinarap kas taunay, kipi ijay adams na kanan nanam, kipi ijay dumalnek, nakabangbang-ek, kipi ijay kuwimaw, ay agbilbilaw, kipi ijay bananga agnanganga, nagduduma tila nga ti kipi, at dabay na plag, at da simoplag, at da kimapok, at dabay lokmok, kipi 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 na imas launay, at da natangsit, tay tay kimartip, at da natangken, at dabay na lokneng, at da naingar, agburburek pay, at da agnangangati kas taunay, kipi kipi kipi, agipit ipit ipit, kipi kipi kipi, agipit ipit ipit, kipi kipi kipi, agipit ipit ipit, kipi ti Marcos na sakit nga gipit. HBO Records. Wow! Kipi! Adan asawam sumarding kan, hindi ka unayen agar garampang, liklikam tay makiam-ampang, tadikit ka asi ta asawam, at dajay abroad tay am-ammo, piling single, piling divorce, agusar iti nakikiting asorts, barukong na makapanervyos, sana all ingka ikang kanta, no makakita at dakaparihana, no makasirpat tay awan kadwana, kidayan na ngain sigida, togsing manen, togsing manen, togsing tibigat, togsing tiagmal malen, saan ama oma lollipop nga kanen, agbalaw kanto ngem naladawen, agbaliw kanta nasa papay gayang ko, itatadipay limtek tatyan mo, gapo iti katotogsing mo, tadiket kaasini lakay mo. Adan asawam sumarting kan, hindi ka unayen agar garampang, liklikam tay makiam-ampang, tadikat ka asi ta asawam, at dajay abroad tay am-ammo, piling single, piling divorce, agusar iti nakikiting asyors, parukong na makapanervyos, sana all ingka ikang kanta, no makakita at dakaparihana,
awan kadwana kitayanan ngain sigida toksing manen toksing manen toksing tibigat toksing tiagmal malem saan ama oma lollipop nga kanen at balaw kanto ngem naladawen agbaliw kanta nasapapay gayan ko itatadipay lintik tatyan mo gapo iti katotoksing mo tadiket kaasini lakay mo toksing manen toksing manen toksing tibigat toksing kagmal malem saan ama oma lollipop nga kanen agbalaw kanto ngem naladawen Nagmayat ti ubrak lukas to'y nga agdi gusak tay sabon ti pagay ayama tangamin nagpagpagalisak paturay ko nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agayayam sabon na kaganganas ganasek unay ti agsabon amin nga abot ko kenlik kaong sabon akpay daytoy agong dagitoy kikit inak idoron-doron sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir puseg ken pusong sabon akpay tuy barukong sabay selang sakto itumudong nagganas tiyak digos agay ayam iti sabon aglalo no iyaradong ipababa ipangatong o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay ayo ka nagmayat ti ubrak lukas to'y nga agdi gusak tay sabon ti pagay ayamak tangamin nagpagpagalisak paturay ko nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agayayam sabon na kaganganas ganasag unay ti agsabon amin nga abot ko kenlik kaong sabon akpay daytoy agong dagitoy kikit inak idoron-doron sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir puseg ken pusong sabon akpay tuy barukong sabay selang sakto itumudong nagganas tiyak digos
agay ayam iti sabon, aglalo no iarado, ipababa ipangaton. O sabon nagmayat ka, o sabon makapabang arga, o sabon makapamiit ka, o sabon kaay ayo ka. Nagmayat tiyak tigos, lutay sabon ti igos-gusugos, tay galis na nakalamlamuyot, nagganas nga iapros-apros, aglalo no pekke-pekkel, kadagiti mas-masel, akyat ka nga kaslaak, sugel ganas ti sabon na kamay mayat, ikaten at gagatel. O sabon makapangiit ka, o sabon kaay ayo ka. Ni Mang Boyet napeklan a babaero, dirain na uray painokim mabaliw, awan pilyen na nga langa uray sino, basta nagblaus ken nagpalda sige manso. Certified at chick boy ni Mang Boyet, patulan na uray anyat itsura na, na minsan nga aldaw na buking ni bakit na, ngadda sa bali akakibkibin na. Ay Mang Boyet, naalakan, nagkararagken, naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang, nukumangamin, linepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Mang Boyet natangken ti ulo na, di agnakem muray palken ni bakit na, gaputi arem na adi matetelan, ni Boyet kanayong nga madugulan. Ay Mang Boyet, naalakan, agkararagken, naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang, nukumangamin, pinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet, naalakan, agkararagken, naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang, nukumangamin, pinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam,
natinigre nga asawa ay mangboyet na alakan agkararagken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang lukumang amin tinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawang ay apo barok boyet binagbagaan ka lang karod gabi din di ka tumat gaming mamatmatik ang nilulong nga simpot deta timagan ganad mo barok. Syukit akon tuy lubungin Jakpay naramanan Jakpay naramanan Kay kung kunadaanan nanam Kunaday di mamang Ay nabaklaing kakadramanan Ramanam tay nananam Tay hotdog na buukan Ay nakitak tabo Ay nakitak tabo ay nakitak tabok sit mo nga maselan nagganas nga mall nagganas nga mall nagganas nga mall laan pa garden kautek man tabols kautek man tabols kautek man tabols sapin mo ay nagpuskol taur ay nagpuskol taor ay nagpuskol taor kids ni mudrang mo syukit akon tuy lubungin jakpay naramanan jakpay naramanan ay kun kunadaanan nanam kunaday di mamang ay nabaklaing kakadramanan ramanam tay nananam tay hotdog na buukan nagpudot takap nagpudot takap nagpudot takap tinga kaprito nutnutek man tabo nutnutek man tabo nutnutek man tabo kasit atinaldo intaman agsal intaman agsal intaman agsalati pandanggo ay nagimas taso ay nagimas taso ay nagimas taso pas ni podrang mo syukit akon tuy lubungin jakpay naramanan jakpay naramanan kay kun kunadaanan nanam kunaday di mamang ay nabaklaing kakadramanan ramanam tay nananam tay hotdog na buukan ramanam tay nananam tay hotdog na buukan nagkyomas Dengyan nyo, tuy kantat, panggep ti paspasama. Dagiti galad ken sursuro, nga permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa. Awan pulos, ti babainda, ipost da bay ta Facebook da.
tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao abyangot agsisiim ti obrana tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na uraen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna isuday datay agbibisin at dadakets nga apal na Denggan nyo, tuy kanta, panggit ti paspasama dagiti galat ken sursuro, nga permi analaan paspasagit ken inapal, ginura ken inapa awan pulos, di babainda ipost da bay ta Facebook da tay tao analaing unay amakiapa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao asadot kenawan no pubrana isuda kita day mang perperdi day tati libanganda no sikaket gimura iti day tuy akanta nalabit amay saka at ladakes nga apal na ni Mang Boyet na peklan ababaero diraen na uray painokim mabaliw awan pilyen na nga langa uray sino basta nagblaus ken nagpalda sige manso certified at chick boy ni Mang Boyet patulan na uray anyat itsura na na minsan nga aldaw na buking ni bakit na ngadda sa bali akakibkibin na ay Mang Boyet na alakan nagkararag ken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igyem na abadang nukumangamin linepelam taarem mo ngaglaplakunusan ay awan kumati problema tatimigre nga asawam
mang boyet natangken ti ulo na di agnakem muray palken ni bakit na gaputi arem na adi matepelan ni boyet kanayon nga madugulan ay mang boyet na alakan agkararagken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumang amin pinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam ay mang boyet na alakan agkararagken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumang amin pinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam ay mang boyet na alakan agkararagken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumang amin tinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam ay apo barok boyet binagbagaan ka lang anong gabi din di ka tumat gaming mamatmatik ang nilulong nga simpot deta timaganganad mo barok man iliba lugar anapana pagraragsakan apapapanak pagdigdigusak na palaus aragsak talawa kanal apagbat-batukan no ilunglungko daytoy subsuko naapgat unegnap na banglo at dami na nga na batuteng nga na nalawa ka kanal naglawlaw tilegda nalawa ka kanal apagtigtigusa pagpaupawa ng runa no bigbigat no itirabi ikat at mamayatak nalawa ka kanal di pagdiretsuan amuyo ka di pakasarakan nalawa akalan apag di dinamagan dahil iti sikreto kukwak lang apupukod at dapat kay lawag paset na tilaon nalawa akalan apag di tigusak pagpaumpawak ng runa no bigbigat no itirabi ikat at mamayatak nalawa ang kanal di pagdiretsuan nalawa ang kanal ang pagtigtigusak pagpaumpawak ng runa no bigbigat no itirabi ikat at mamayatak nalawa ang kanal di pagdiretsuan nalawa ang kanal di pagdiretsuan
kapintasan, ta naglabasit day tarupam. Iday mo, anaahitan, sino katampi na ugedam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakas nahan nga nila kay mo, tiin ka isagsaganaan. Kaanmet nga tay makibibiyang, no isuti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ngulikod pa ekstensyonam. Angin ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta isuti na nga klon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg. At dalagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak nutay ka demden ng asawa tiin ka ipatpateg. At dalagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Si kantay ka baknangan, diladat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ang mapagserbiyan. Kasta lang arudan iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang ko at dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan anuno nangisit kudil mo, wenno narasay takid kiday mo. Inapateg may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tatpintas anapudno. Lakay, di kayat ko. Lakay, itibiyag ko. Lakay, di ragsak ko. Isu, di kapalay ko. Agas, apa pabigsa. Isu, kalasag na nuwag tuman anian at tipker na agbati werwer no tumirada napigsamet ay lumailu napigsamet ay nga agkilawik ipresko no bumisong ang sanap sa pagpanirpir no sumikba uray la nga aga ng sap aglalakay kunan tatay ken nanay aglalakay kunadapay karuba man nakibiyang awan bibibiyang yo padasen yumet ilakay akalbo. Lakay, di kayat ko. Lakay, itibiyag ko. Lakay, di ragsak ko.
mapabigsa. Isu kalasag na nuwag tumar anian at tipker na agbati werwer no tumirada napigsa metay a lumailu napigsa metay nga agkilawit ipresko no bumisungag sanap sa pagpanirpir no sumikba urayla nga aga ng sap aglalakay kunan tatay ken nanay aglalakay kunadapay karuba man nakibya awan bibibiyang yo padasen yumet tilakay akalbo awan bibibiyang yo sumapul kay met tilakay akalbo. Itan bakit pututan ka manen barbaring lumachambaanen arapaap mo guwapong aubing ay iaplag mon dayta ikamen naididamo pinutot ko basbasul mo no di unay guwapo kinid daw mo nga ihap-hap ko nagmaayan na tomboy di putot ko di may kadua binukelta kinid daw mo nga ipulpak ta daksang gasat ta nalobat ka nagmaayan na lupidi anak ka di may katlo binukelta pur Diyos santo iskandalo saka tangiwak mo kun kunakken ka nagmaayan na bakla di anak ka di may kapat abungani ayat ay nagbayag di in narikap pinasikik ken binaliktad gimurilyamet itsura di anak. May kalima binukelta agkukurot at pistit langana jakayat idingem mamilit ka tay putot ko at dakurkurang na awan metlaeng ti maperpektan abungani ara sa astan posisyon ta binabalbaliwam gustong unay style akaratilyan di may kanem binukelta ginit daw mo nga sikat agubra nagtugaw ka kasla kabalyera tay anak ko kabalyot langana di may kapito pinutot ko duwata darling di nagplano kinid daw mo ngay irapido nagtatarot-tot meten di utot mo di may kawalo abungani ayat agkan kanta ka nga agkumkumpas pinabatok na puray no na abgad daksang gasat na kaya nakat mangalap.
kasyam inaramid tamanen, kinunam iti maudi daytoyen. Tati putno na umaakmeten, nagdisbumbar payen, daytoy armasen. Idi dakkelen tay maikasyam, himiritak sa nga pulwen talaktan. Kalpasan na ket palaygit kan, pututan kabakit isuti endingnan. Inasakit unay anaken ko, pangit amin anaputot ko. Guwapo akmet kung kunatoy naken ko, kenday to'y breed ko medyo mistiso. Di atapek ama kaiga po, anaturgi amin aputot ko. Ni baket ko at milagro, kasugpon ko gayam ni atanod ko. Ni baket ko